Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio 13, versikulo 3. An nadam ti saom tapno masalakniban ti biag mo. Ti tao adi na panunutan nga umuna ti sawon na. Dadaulan na ti mismo abagina. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. May tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Lakay, umay ka man dito eh. Abay, aya. Kitaom oh. Rak-rak-rakan dan samot ng tibalay da ipagmel. Ah, Pumanaw dan samot ng dito eh. ginasayat no kasta. Ha? Papanandaro din. Tsaka mo ah. Di maragsakan kan, taawaan ng tiap apalam. Ha? Apalam nga. Saan ka niya nakaro ti apal mo kuning ipag mo, Amel? Tilay bagbagan man. Dagita lakit din at tao ti inakapapalan. Pwe! Nana, adda ka din damag yun no na panandamel? Asino, Amel? Day taman karuba mi dita. Niipag ko kunamat nga min Ay, nagkuna nga umakarda. Rak-rak-rakan damat kami ng tibalay da. Saan da nga umakar? Anya? Ipa-renovate da day tabalay da. Padaklandan sa kano. Nayunan da ti second floor. Aya? Ay kadakdakkalton nga amang tibalay da, ngam tibalay yaw. Aning Michael, Anong terso? kaya't mo ti agtrabaho iti balay, Tapay manong. iparinobit mi ngamin iti balay. Imbaga kinimanang mo, asika ti may isang halaan mi nga agtrabaho. Ay, gato na. Sige, agtrabaho ka nga ro din inton bigat. Pa-renovate. Ha? Palastog naman ang data. Bakit? Agtrabaho ak ije balay da manong terso. Anya? Iparenovate da gayam da ije balay da. Ay na, kasla ka lang bibisin nga trabaho dita. Ne. Apay manan nakastati sa Nagado dita pagtrabahuan, adakdakkel pa'y ti sweldo na. Apay nga mi nakasta kaya. Wan taamok ti ugali dagita nga agasawa. Nang runa day taamel. Sikakit di mat. Nalastog da, naparamag da. Gapo ka dita mga opisina da. Apay, an-anwan da kaya, takasta launay tiguram kadakwada. Day ta asawa ni manong mo, ti makagapo. Ah. Kunamla no naka-ma. Puro mat gayang pamadakas ti bagbagada kadagiti karoba. Maturog ka man lang. Saan ka mapmapan ang trabaho di tabalay da? Anya? Anya langan, ti makuna day taamel. Amamirmiraot talauna yan? Han, kunak man yung kunam nga umay at trabaho ni Michael. Jak manam mo, di matan imay. Ay, nagbabawi man nga tan. Amang ano at trabaho na, naira na. Sana bale. Dumagas ka iti balay da inton madamdama. Taitad mo da ito'y merienda. Wen man, magasak iti balay da inton sumra ka iti trabaho. Ayabang mo tandagi ti karpentero, taag meriendadan. Anya kano ngay aklase ti balay mo ti parami dagita nga agasawa. Dakkel ka no, kan talaga anapintas. Amom, nana. Puro inutang matlaang ka di ti kwartada dagita. Aya, Wan, pudno amang opisina da. Ngam kurang ti sweldo da. Sa ita, nagtangsit da nga agpaaramid iti balay da. ay kat dumakkelmat nga mindag iti anak dan, siyempre. Postahan ta, nana. Agisaldada manen iti dagada. Ne. Apay nga imbalang mo deta spaghetti nga igamaw. Intad nga minibayaw ko itay. Kat apay karod nga imbalang mo. Jaklag bibisin. Nang runa no dayjay nga ipag ko tinagluto. Anya? Amang ano linaukan na pa iti sabidong. Dinataya kon. Imbag ta imay ka, nana. Papaayaban nakmat, di imaya ko na dagos. Jak ngamin masangot ti aglaba. Iso analagip ka. Ay, wan ma'am. Si kamot, nana. Apay amam. Mel, kulayo latan. Ay, ma'am, amom day taipag mo. Ay, kagurgura na ka man. Ay, nanana.
Sigod akagurgura nak ti ipag ko. Jak man amo. Awan mo ti amok abasol ko kan ko na. Mom, imbal lang na di spaghetti nga intedyo. Anya? Amangan ka no ada sa bidong na. Ay, amo yung matadyak maaramid dahit na nana. Umapalsa kada kayo. Ni, anya ngay ti apalan na. Wala tapad-padakalan nyo ti balayaw. Ay nanana, agtid-tid nga minan to'y balay mi. Kan may sa daanan. Iso nga ipa-renovate mi. Saan mi nga ipasikat daytoy? Gapo tadakkel ti gastos mi ditoy. Pagwatam dagiti ubing. Ha? Taapay? Agay ay ayam da di tarwar. Intay maki-birthday. Sa dino? Ije balay da manong tirso. Itati birthday na. Kaya tagaw awis. Apay, awan ti makandi ti balay. Tesi, kabsat ko jag kasangay. Uray pay. Uray saan kan nga umay? Dagiti langin ubing. Si kalaang ti mapan. Saan mo nga isurot dagiti ubing? Ay, unay kat ti ugali mon. Naglalastog dagiti anak da. Kunamlan asino da nga kundi Ingles. Apay nga may nakasta kaya. Si kalangan ti mapan. Ay, Jak kayat ti makikadwa kadagiti nalalastog at tao. Agawid ka ka din, ading. Uwan manang. Ay, nagadupay lang ti tao Agyaman nak ate, may ka. Apay ngamin, asaan nga umay pumasyar dito ni bakat mo? Ado nga minter aramide na ije balay manang. Ala, tangay saan da nga imay. Iawid mo dagito inlasin ko asagana. Tamaraman ng damat. Agyaman manang Mel. Ni manong mo, nabartakan. Iso a pinaturog kon. Alang nga ron manang. Agawin ako. Apay, ti kunayo. Rinamanak di sagana nga impaiyawid da kanila kay ko. Hay, saan apulos? Kunakot. Apay nga minadi kay imay kat nagado ti sagana da. Nagpartida iti baboy. Ay, utang dayta, nana. Ah, Kita man laang anya. Tapno laang makapagsagana da, umutang dan. ayah. Nalaingdang umutang. Utang amin asikigan ni ipag ko. Ado pa'y ti kaap-apa na iti opisina da. Nakaamwam iti dayta. Ay na, nagado ti mangibagbaga kanyak. Kat numapanak aglablaba iti balay da. Kat nakasingsingpet mo. Pakanin nakpay. Nayunan na pa'y titangdan ko. Plastik dayta a babae. Pakitang tao laang, nana. Saan mo't Ay na, kunana laang dayta. Patpatyan yun tumat ngamin dayta a babae. Dandanin malpas ti ipaparamid ta abalay. Wen nga rod lakay. Manulangan alawas, malpasen. Ni mo Tesi dayta lumabas. Huwag nagpaiso. Tesi! Dumagas ka pa dito'y balay, Na, di nakman la tinalyaw. Baybayamon. Anya nga taya ti basol ko kankwana. Apay anadagsan tirik na kanyak. Awan mo ti amok nga aramidak amadi. Talaga ka no akastana dayta. Kung nadagiti daduma akaroba. Naapal ngamin. Iyas asidad ko lang arudan tirik na kankwana. Ngam apay alumikliklik. Apay nga karabalikid kaya. Sana nga rod ang makaturog. Nagkape ka man siguro na. Nagpintas ti balay damanong mo. Kasla balay ti baknang. Katanya nga ron nga. Ada nga ron urnong da. Idinto taday ti balay ta. Marmar ba? Inton makaurnong ta, iparenovate ta mat. Tunggal makitkitak day ta amel. Kaslakat katawaan nak. Kasla na la ibagbaga nga. Oy, nagdakkel ti balay mi. Day ta balayo, marmar ba? Sana kasta ti ugali ti ipag ko. Siga lang ti agpampanunot iti kasta. Naglastog day ta nga ipag mo. Sika tinalawag ang nalastog. Di mo kaya't amaartapan na kati sa bali. Managapal kalaunay. Ken napudot akanayon ti ulom. Di ka pa yun makaturturog. Gapoy ti dayta nga ugalim. Ado manendag iti pammerdi nga ibagbagakan ka ni ipag mo, Mel. Ay nanana, baybay-an yun. No day ti pagragsakan na. Awan iso paspasin siya amlatan. Ay katuwanan Narigat no tutupak. Aga pa kami laang. Ay,
Balay talaga anasingpot ka. Narigat ngamin no adda ka apa nana. Ababala ang tibiyag tayo dito rabaw ti daga. Imbes a makiapa ka, ayatem ket di ti padam a tao. Nagkuna arubwatam dagiti ubing. Domingo ita ah. Mapan kami makimisa. Anya, Dagasan na kami ni Manong Tirso. sumurot kayo kadakwada? Mapan na nga ipa-blessing ti kagat-gatang na alugan. Ha? Adda baro alugan da? Adda. Umapal ka man nga tan. Isuda dagitan. Ala, aya ba man dagiti ubing tamapan kami. Nay, papanam nana, nakasukat ka mat. Mapanak makimisa. Itaman pa'y. Inawis da kami damel. Ah, ni ipag ko? Wan, umay kamot Napanon dala kay ko, kadwa na dagiti ubing. Katsi ka ngay. Ado ti araramidap dito balay. Domingo ita, aldaw ti panaginana. Sana balen ah. Kan may isa, mabainak kan ipag ko. Ay, si kamot nga men. Umay kakit din. Awan mo't ka ti sakit tinakam na kan ka. Si kalaang ti agpampanunot iti maday. Tirso lakay, adda tao, ingkaman lukatan jegate. Di naksanang, siyak man laangan ti mapan mangilukat. Naimbag nga aldaw mo, ipag. Tesi? Umay ko kumaitad dagito yung natang nga inyawid nila kay ko. Ay uwan mala, umay ka. Umunag ka tagkapeta pa eh. Uwan, ipag. Adamot itad ko kan ka. Jay bangbang lo nga inted ni ading ko idi nagbakasyon. Ay nasaya at man taimay ka. Uwan nga rod, ipag. Kat, pasensyakan ka dagiti napaspasamak ka dagiti kanlabas, ah. Pasensyaan dak kuman. Saan anasaya at tinaapal kan natangsit. Nang runa pa'y no awan mat ti pagtangsit mo. Imbes nga umapal tayo, aggagat tayo kitdi. Tapno oray kaskasano, lumong aw matbasit ti biyag tayo. Papagayam ditaan tinagipusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo